Hallelujah. Hallelujah. Once more again, we are greeted Bangcwele in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Without the further ado, hallelujah Bangcwele. Ngisacela ukuthi sicele sizoshaya nje uLokozana 121 unumber 3 kuphela Thando ubaba uGasa asizosivulela ngomthandazo. Atenapa fokunjanina umani kata sangubanina kunimthalo yobalula je no bakalu la indlela pegani kuJesu pegani kuJesu ngumholi nophiwa amandla nophiwa amandla nguyena uJesu nathi uJesu unathi ngomoya kepha ngale sisombona yebo bakithi yebo sombona le loduma isulu likene seke uJesu fane lubukhosi je otunyi saphezulule. Baba wethu oyingcwele, Baba wethu othembekileyo, nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Sibongile ke uNkulunkulu oyingcwele nangaleli thuba uNkulunkulu wethu osuphinde uNkulunkulu wethu wasipha lona, wasikhuphulela uNkulunkulu wethu endlini yezwi lakho uNkulunkulu wethu oyingcwele. Baba sibheka uNkulunkulu wethu oyingcwele isibusiso sakho uNkulunkulu wethu osiyalezile uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuba masihlangene uNkulunkulu wethu sihlanganele izwi lakho uba phakathi kwethu uNkulunkulu wethu oyingcwele. Siyakwemukela ke wena odalile izulu nomhlaba, siyakwemukela wena oluthando lezimpilo zethu, siyakwemukela wena uNkulunkulu oyinqaba yethu, siyakwemukela wena uNkulunkulu wethu ozwi lakho uNkulunkulu wethu lisibane enyaweni zethu. Siyakwemukela uNkulunkulu wethu wena ozwi lakho uNkulunkulu wethu oyingcwele liwukukhanya endleleni yethu uNkulunkulu wethu oyingcwele. Ngegama lika Jesu uNkulunkulu wethu sinikela konke esandleni sakho uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sithi konke uNkulunkulu wethu okungaphambana necebo lakho siyakwehlulekisa uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama lika Jesu. uNkulunkulu wethu sikhulekela Baba wethu oyingcwele ukuba icebo lakho lifezekiswe uNkulunkulu wethu nangalenkonzo uNkulunkulu wethu oyingcwele esiqala njengamanje ngegama lika Jesu uNkulunkulu wethu oyingcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi bonke uNkulunkulu wethu abazoma kule ndawo uNkulunkulu wethu oyingcwele ngezinkonzo ezahlukahlukene uNkulunkulu wethu uzoba sibekela ngenkazimulo yakho uNkulunkulu wethu, sibone ubukhulu bakho njengoNkulunkulu ngegama lika Jesu. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu, sinikela konke esandleni sakho
njengoNkulunkulu wethu, uphinda ke uNkulunkulu wethu kusihola kukho konke njengoNkulunkulu. Baba wethu engcwele, siphume kule nkonzo uNkulunkulu wethu engcwele, sakhekile njengebandla lakho. We thank you, Father, we thank you, Lord. In Jesus' name, Nkosi yethu. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Uyinkosi yezulu, uphakeme kakhulu, ngizolibonga Nkosi yami, elakho igama. Uyinkosi yezulu, uphakeme kakhulu, mina ngizolibonga Nkosi yami, elakho igama. Olimnandi ligcwele enhlizweni ligcwele, Nkosi yami ngizolibonga Nkosi yami, elakho igama. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is salvation in the name of Jesus. There is liberty in the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Shame the devil. Praise the Lord. Asibabingelela abangena esiqhubeka bangcwele, siyaqhubeka. Hallelujah. Nenkonzo yasekuseni. Hallelujah. Kuyisonto. Hallelujah. Kulesi sikhathi bangcwele, ngiyacela abangcwele lithi izwi lenkosi onendodana onobufakazi. Hallelujah. Bengisacela ukuthi nje bangcwele kule nkonzo ke sizofakaza nje, sizophakamisa amandla kaNkuluNkulu empilweni zethu. Hallelujah. Ngizozwa ngokuhlabelela ke bangcwele kubazalwane beza. Hallelujah. Bezofakaza. Sengizofakaza ngaye, sengizofakaza ngaye, sengizofakaza ngaye, uze kube phakade
Ngiyabingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Igama ngusanele Buthelezi ngisendesiwe ngiyamthanda uNkulunkulu ngakho inhliziyo yami. Nami nje ngisasukuma ngiza ngaphambili ngibonga yena owangisiza wangenzela umusa ngilahlekile wanginqanda wangibuyisa ekhaya. Amen. Ngisasukumileke nje enhlizweni yami kuyilokho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu nje impela ngoba nami nginguye owayelahlekile kodwa manje angisenakho ukwesaba ngayo uJesu wangisiza nami ngafumana ukusindiswa njoba nje lapha enhlizweni yami likhona lelizwi elisho khona uyokuhlala kuye nawe uyakuhlala kuye manje nje empilweni yami ngiyazi ukuthi noma ngabe ngihamba apho ukhona ongigadile nongibhekile kulomhlaba esiphila kuwo njoba izwi lisho lithi sitha siyabhodla njengebhubesi sifuna khona ukuthola singabagwinya kodwa ngiyazi ukuthi ngayo uJesu inkosi nongumsindisi ungibhekile noma ngihambaphi kulomhlaba nje siphila kuwo sisahamba singabantwana bakhe manje ke nje enhlizweni yami lokho ngisasukumile ngiyibongela khona ukuthi uNkulunkulu onguye onguhlengi wempilo yami nje noshilo wathi akozela kalala ubusuku nemini onguye ohlala esibhekile egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Asibingela abangcwele egameni lika Jesu. Baba Buthelezi uMntwana kaNkulunkulu osindisiwe omthanda kakhulu uJesu. Nami ngiyabonga nje bangcwele ukuthi umusa kaNkulunkulu wehlela nakimi ngasindiswa. Umuntu asuka indleleni zobumnyama kodwa afumana ukukhanya ukuthi mase kufikile konke ubumnyama buyadeda. Nje mhlawumbe nginezwe nje lodwa elingibusisayo noma nje le ndaba eyodwa nje engibusisayo uma uPeter esho ethi singasuka kuwe siyephi ngoba amazwi ethu okuphila onke atholakala kuwe. Lo ndaba ithi singasuka kuwe siyephi ngoba uthi mawubheka nje ubuka izimo osudlule kuzo noma izimo ohamba kuzo uthi uyabheka ubona uNkulunkulu esekwedlulisile wakuthatha lapha wakubeka lapha waphindwa wakuthatha lapha wakubeka lapha kuthi noma seqhamuka okunye oqhamukayo uthi mawusubheka emuva bese ubona ukuthi ungasuka kuye uyephi ngoba kudlulise kulesiya simo wakudlulisa na kulesiya bese ubona nje ukuthi ungathi mawusuka kuye sewungayapi ngoba sewabonile amandla sewubonile ubukhona bukaNkulunkulu esandleni sewubonile ubukhona bukaNkulunkulu empilweni yethu wabona isandla sikaNkulunkulu phezukwami manje nje nginalokho nje ukuthi ngingasuka kuye ngiyephi ngoba nje amandla onke akhe akhona phezukwami uyangadlulisa kulesiya simo nakulesiya simo ngoba uyabona nje kuba uNkulunkulu akekho ngabe umuntu uyaphela endleleni kuba uNkulunkulu akekho ngabe nje umuntu izimo sezihambe zamqeda endleleni kodwa nje ngoba lokho ekhona isandla sakhe siphezukwami nje ngiyambonga nje uNkulunkulu nginalokho nje ukuthi ngingasuka kuye ngiyephi bangcwele egameni lika Jesu. Ukudlala kuwe yebo kumnandi kunokuphilayo okuphakade uhlala kuJesu ukudlala kuwe yebo kumnandi kunokuphilayo okuphakade. Hallelujah. Ngiyabingelela abangcwele egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngoba mpontshane abangcwele ngibonga uJesu ngizobonga uJesu owangenzela umusa. Ngiyaxolisa kumphathi ohlelo ukuthi ngiqhamuke sengiqhamuka late. Bengesaba umphathi ohlelo ngisuke ngethuka izolo kwakhona ukuqondiswa okukhona. Kodwa ngizodlulisa abangcwele ukubonga ukuthi uJesu wangenzela umusa ebusheni bami ngimusha wangibamba ngesandla wahamba nami ngangithi ngizohamba ngihambe ngibona abanye bewa kodwa nganquma enhlizweni yami
njengoDaniel owanquma enhlizweni yakhe ukulilonda ukungazingcolisi ngesabelo senkosi. Nginqumile ke nami ever since ngamamukela uJesu ukuthi ngizohamba endleleni ngingazingcolisi ngesidlo sezwe. Ngimbonile kuNkulunkulu ehamba nami bangcwele kuze kube manje. Akangiphoxile nje. Kumnandi ukukhonza ngikuye. Angizisoli. Kunama benefit. Hayi ngoba zingekho izinto ezimbi ezingehlelayo manganixoxela ningabamba ngezantsi. Kodwa uNkulunkulu emuhle wangiwelisa kukho konke. Ngizombonga ke. Ngizobonga abangcwele nokuthi ngeke nga experience into ekade ngayigcina yokugulelwa unkosikazi. Ngizombonga uNkulunkulu ukuthi unkosikazi uke wabambeka wahlabeka kwakubi ekhaya emva komncwabo. Kodwa nje uNkulunkulu wasenzela umusa wa-admit wasenzela umusa uNkulunkulu ngingekho bangcwele ugula nje angikho ngile emazweni eGoli kanti kusele undodakazi la noma ekwazi ukushayela kodwa akakabi muhle. Unkosikazi engasakwazi ukudriver yamdrive ingane yamsa kudokotela. Udokotela wamorganizele ambulance yamshonisa esibhedlela. Yazi ngabuka umusa kaNkulunkulu ukuba kuthiwa sesihlala sobabili ukuba kuthiwa ibingekho lengane le bekuyoba idisaster ngoba ubuyozafela endlini. Mina ngisuke eGoli ngingazi ukuthi usefile kanti uNkulunkulu wenza umusa waphuthuma. Hey bangcwele ngibonga uNkulunkulu ukuthi isithelo sokubekezela sibe khona ngisibonile la kufanele ngivuke njalo ekseni ngiyomhlola esibhedlela into engayazi ekade ngayigcina ngiyangihlola ukuze ingane nje nakho uma kwekhona unina ngithi hayi unina uzobona mina bese ngiqhubeka nezinto zami. But this time uNkulunkulu wangembulela elinye ipage lokuthi ke ngihlale ngimnake nje unkosikazi wami ngimnake kuze kuphela iviki baze bamdischarge. Ngiyabonga abangcwele ukuthi uyaphila. Ngizobonga lokho ukuthi uyaphila. Cishe ngafa indlala kungasekho umuntu ozongiphekela kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ongenzela umusa wamphilisa. Haleluya. Ngizobonga amandla nje kaNkulunkulu ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo nakulezi insuku unamandla. Gama lakhe linamandla liyaphilisa. Haleluya. Ngizobonga lokho bangcwele. Ningakubona kukuncane nina ukuthi kade sasigulelwa thina inyanga ezimbili entathu abantu bagule basindi. Uzobonga nje ukuthi unkosikazi wakho ugule nje iviki elilodwa. Cha angikwazi ukugula kwakhe iviki elilodwa bengakaza gule. Kodwa this time ngithukile. Ha nangu unkosikazi ezongishiya. Ngashawa uvalo ngathandaza kuNkulunkulu. Cha Jesu mbuyise mphilise lo. Akayona inhlobo ezofa le. Akukabi isikhathi sakhe. Akaphile ngoba une assignment ombekele yona yokuthi 1 anake mina ngoba ngamthatha nje. 2 akhonze wena. Ivangeli lakhe licaca. Ngizobonga abathandekayo. Ngizombonga uNkulunkulu ngalokho. Inkosi inibusise. Amen. Amen. Ngiyanibikelela abazalwane egameni lenkosi uJesu. Ngusiboniso ngaMthembu ngisindisiwe uJesu inkosi nomsindisi empilweni yami bazalwane. Ngithi nami ngizombonga uNkulunkulu kulesi sikhathi. Kuwe nje kulenyanga isaqala wabeka kimi ngoba wakubeka nje bayazi abazalwane sinabo la elokhalini ukuthi njengoba desho babizolo ukuthi mawufuna ubufakazi na umgwaqo. Amen. So kwabeka kimi ukuthi ngihambele izikole almost ne-target engiyibekele yona ukuthi ngifuna ukuqeda lonke uLuni district lonke. Amen. Ma ethanda futhi uNkulunkulu ngahamba even iSouth Africa yonke ukuhambisa ivangeli lenkosi Jesu. Amen. So khona isikole khona abazali ngingabafakazela khona isikole ngapha emakhaya ngahambisa ngaqale ngawubhukha kuqala ngoba ngiyaye kumele ngiqale ngiyobhukha ngibatshela ukuthi ngizocela ukuthi ngilethele umthandazo ngosuku ukuthi kanje bazalwane ngiyobhukha ku principal nothisha basekomdini abahlela iAssembly ekseni. So ngisakhuluma ngisabhukha abazalwane avela to principal
sacela ukuthi usinike ama details akho konke base angithi mase siphila esikhathini se-technology bangcwele le ndaba zama WhatsApp base bethi bazo sikhulu bazalwane isikole othisha bakhona angazi nezingane zakhona bathi bazongifaka egroupini uyothisha ukuthi kanje manje ngosuku kanje manje kuza bangibiza ngumfundisi ke bona bangcwele bathi hayi kuze umfundisi wakwaMthembu kanje usiboniso ohlanyele ebandleni eAssembly kanje bangifake ku WhatsApp yothisha ngabe la ngishaya uva loncane thi moncele ikazi kuzokwenzakala lapha kunje ayikwadinga ukuthi ngiyolanda amandla ke esiguqweni sami bazalwane amen egameni lenkosi umsindisi wethu sekufikele lo suku bangcwele sengishumayela izwi kaNkuluNkulu kukho konke ngoba ukuze ngiyolanda izambulo ukuthi inkosi yini okumele ngifike ngisho kulesi sikole eqonde imessage eqondene nabo mase ngenza sengenzile enkonzo bangcwele so ngamangala bazalwane uNkulunkulu my God my Jesus sengiqeda ukushumayela izwi kaNkuluNkulu sengiphuma ke sengivalisa ku principal bangcwele uNkulunkulu ingane vele ke special Sunday school ngoba kwakuyi primary sesikole lesiyana zasindiswe eziningi so grade R up to grade 7 yabo ngifakazela ukuthi ziye nasemabandleni lapho ekhonza khona lapho ekuseduza wasemakhaya kubo uJesu ngoba uyikhonke kukho konke so bangcwele uprincipal wayesethi angithi ukulinda kancane khona enye nje item encane abayenzayo so ngisalindile bangcwele bese ethi asiye eoffice lakhe mase sifike eoffice uprincipal bangcwele avele ngiyabafazela abanye abazalwane avele akhiphe bazalwane ienvelope amen equmbile my Jesus babuthabethe babami ushenge akhiphe ijob bangcwele so manje kuno ofriend babe bambala so mangiyibuka lento kusho ukuthi babhala mhlabe babhala ingane batshela ingane ukuthi ingane angazi ngayinye ngolesingaka ayiphatha 5 rand yabo futhi base bayishintsha le mali enye isihlange othisha ngazi ngibona babevumelene ngamalini ukho konke abancele so yazi bangcwele my God ngeke ngisisho lesamba sibani ukuthi kwakuyimalini yazi bangcwele ngathi sengiyibala phakathi lama yazi bangcwele sifundisiwe ke la izambulo bangcwele ukuthi nokho ngikhuluma nani bangcwele kwathiwa la izambulo mawunsizwa nokho kumele nokho ubeke kuze mase kufika isikhathi nokho kuma usiye kumission kumfundisi mayisethi bank statement abone la umfundisi nokho enye yayo noma ingetheni ngase ngiyothi khulukuqu kuleyo account leyo amen bangcwele so ngase ngiyisebenzise ngoba nje siwimini convention kungisiza kakhulu yazi bangcwele uNkulunkulu akawadla amandla omuntu amen kukho konke once wenza umsebenzi wakhe na uNkulunkulu wanako kwakhe babuthabethe na uNkulunkulu nako kwakhe konke amen manje bafothi izinsizwa kukho konke imnandi la nkonzo my Jesus uNkulunkulu anibusise amen Yesu langa lomphefumulo akumnyama ukhona Yesu langa
to your word. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga. Mafunga ngajiki. Siyabonga uNkulunkulu wethu othembekileyo. Uyalilonda uyaligcina izwi lakho. Siyabonga ubufakazi bakho uNkulunkulu wethu ukuthi namuhla you are still faithful to your word. Siyabonga uNkulunkulu wethu nangobaba uNkulunkulu wethu uPotshane sadeliver ubufakazi bokuthi umama waphila. Siyabonga imisebenzi yakho yonke leyo. Siyabonga egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bangcwele seyisikhathi ade sesilindele haleluya angisale sengibingelela ngokukhethekile bangcwele haleluya kubazalwa nabangena esikhonza including ubaba okuyena osiphakelayo haleluya siyabonga kakhulu bangcwele ngiyacela Thando lapho ukuthi sizophakamisa inceku sekuyiso isikhathi haleluya ngizocela ukuthi uthathe leliculo elithi mabakudumise haleluya siphakame thina bangcwele sonke sime ngezinyawo sithi thula moya wami ulalela inkosi haleluya sizokhuluma kaNkulunkulu haleluya si live bangcwele ningabangalo basibancane baningi abasazoyibona lenkonzo nabayibukayo haleluya ngiyacela ukuthi nje siqhubekeni bangcwele ningamangali ukuthi sibuke ngazi ukuthi lana between these four corners hallelujah ngathi sibancane hallelujah hallelujah asiphameni simezinyawo maba kudumi sabantu wena Thixo bawo siyalawulwa siyalawulwa sonke kuwe Thixo bawo siyalawulwa siyalawulwa sonke kuwe Thixo bawo siyalawulwa sonke kuwe Thixo bawo. Ake sithandaze elelungile asithandazele. Babe wethu lona amandla wonke wena longumdali welizulu nemhlaba wena losisekelo sako konke nase kuseni Nkosi sesisekhuma lala phambi kwakho sitokotha langa lekulunga sitokotha wena emaphikweni akho lokunekuphilisa sitokotha wena lolima kuphile emtimbeni yethu lebhubhako sitokotha wena emehlo akho lavuthe emalangabo omlilo sitokotha wena tandla takho letififa ingadi lememetela lokungcono kunekwetilwane sitothi bayethe ngonyama yezulu bayethe mlomo longacala imanga bayethe wena uzalo lwakho lingaqonzakali bayethe wena longuye Babe wethu lona amandla wonke sibonga kwathi ukuthi indlela takho tiphakeme atiqonzakali nasemoyeni yakho indlela ikhona nakwahlonga sibi khona Yes Lord. Babe wethu lona amandla wonke sibonga kwathi ukuthi nguwe wedwa lwasikwa imfesane ngathi
sazalwa nguwe ngozalo oluphakeme. Haleluya. Ungcwele, ungcwele. Sihlalo sakho sembethe emalakabo omlilo. Uyinkosi ekuthula. Wena lo ncibilikisa tintsaba tibe ngematsafa. Ingane yakho indlela ikhona nasehlane. Lwandle lolubovu waliphuphutha waliyala. Awatha lome. Lento umthangala. Oba ufuna kwendlule yakho impi. Babe wethu longcwele. Kwakunganamswakama. Yendlula yakho impi. Ngoba yakho uyayihola. Uyihola ngesu elinamandla. Hallelujah. Sibonga khonda ingozi lengaguquki. Lemile kuze kube phakathe ayibhubhi. Solo kwathi inhlo ayitela ilala. Ayiqwabiti ngathi. Liso layo lisetukwethu. Malibonga igama lakho. Lona lodwa leli ngumthombo wokuphila. Lona lodwa leli nganamandla. Emandla alo asuka phakathe naphakathe. Ana unasala unosiphetho. Uyinkosi lephelele. Sithi mana njalo Nkosi. Mana njalo. Mana njalo. Mana njalo Nkosi yaseSalema. Mana njalo wena losiphulako. Mana njalo wena lotshalako. Sesikhona. Sithe kuwe. Hallelujah. 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 Sitheka njengebonti. Sitofuna wena. Lemandla akho ekuvuka kulabafile. Baba wethu longcwele. Asikhoni. Asikhoni mawungekho. Kuchama ukhona. Kuchama ukhona. Kuchama ukhona Nkosi. Kuchama ukhona. Siyathobeka. 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 Mana njalo bayethe silosikhulu. Wena emlonyeni wakho lokunganamanga. Wena longesidotsa emango. Awukhuluma uphenze utiphikise. Lokho khulumile uyakulandzelela. Uthi tutawuba nathi kuze kube sekufeni. Baba wethu longcwele. Sesikhona. Sesikhona. Silangadelela wena. Njengendluselekazi yomele mande emfula. Sinathise Nkosi. Sinathise. Sandla sakho asibetukwaloya. Sebetukwaloya. 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 Malibonga igama lakho. So, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord. Yes, Lord. Hey. Sure. Oh, Nkosi yami. This is the place of prayer. Hallelujah.
Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Mighty God. Sure. Siboniso Thandaza. Thandaza Siboniso. Sitemthandazwe. Baba ongcwele onamandla wonke. Baba ongcwele kulesi sikhathi ekseni. Uwe baba izolo, uwe namuhla, uwe naphakade baba. Egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu baba ongcwele kulesi sikhathi baba. Baba wawukhona lo mhlaba ungakabikho, ungakasekelwa baba. Egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu. Wena wedwa siyakudumisa baba ongcwele kulesi sikhathi ekseni. Siyakungcwelisa baba. Siyakuphakamisa egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu. Baba wethu ongcwele sesizozwa baba ukukhuluma kwakho kulesi sikhathi. Ukukhuluma kwakho akufani nokukhuluma kwabantu. Baba wethu ongcwele onamandla wonke. Wena wakhuluma izwi lakho lapha emhlabeni kumnyama phezukodwa. Wathi kube khona ukukhanya. Baba wethu ongcwele kwaba khona ukukhanya ngoba elakhi izwi baba ongcwele onamandla wonke libalekela baba ongcwele onamandla wonke baba ubumnyama buyabaleka uma baba masukhuluma elakho izwi baba ongcwele. Wena baba ongcwele wanqoba ngisho ukufa baba wethu ongcwele onamandla wonke. Uma umuntu mayiseze kuwe ngishabe ethi unayiphi inkinga noma ngabe kuthiwa yini ayithwele baba ongcwele ngoba uthi baba wozani kimi nina nonke enikhatheleyo nensindwayo nyawuniphumuza baba ongcwele onamandla wonke siyabonga baba kulesi sikhathi ekuseni uthando lakho olukhulu esikulo egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu. Baba wethu ongcwele baba onamandla wonke baba amakherubhi nengilosi zonke baba inamandla oMikhayeli noGabriel kule ndawo sikanye nawo baba ongcwele onamandla wonke egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu. Baba wethu ongcwele baba onamandla wonke wena osusa amakhosi ubeka amakhosi uyazi okuseba umnyameni nokukhanya kuhlezi kuwe. Baba wethu ongcwele onamandla wonke wena wazi inani lonke lezinkanyezi uyibiza zonke nangamagama baba wethu ongcwele. Baba onamandla wonke egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu baba ongcwele onamandla wonke baba ongcwele wena ngezwi lakho baba wavula imithombo baba wethu ongcwele kaIsaka iqitshwe amaFilisti kulesi sikhathi nakulesi sikhathi baba ongcwele vila imithombo baba ongcwele yabantwana bakho baba ongcwele onamandla wonke wayivula imithombo baba ongcwele amaFilisti ayigqiba baba egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu. Baba ongcwele bonke abantwana bakho kade babethandaza baba ongcwele izinto ingenzeki namhlanje ngezwi lakho baba uzovula imithombo ngezwi lakho hayi ngezinye izinto egameni lika Jesu umsindisi wethu. Baba ongcwele onamandla wonke uzobakhulula abantwana bakho lapho bethunjwe khona baba wethu ongcwele baba onamandla wonke noSilas noSila baphuma etilongweni beboshiwe baba wethu ongcwele onamandla wonke. Siyakudumisa wena wedwa ekuseni, siyakungcwelisa wena wedwa, siyakuphakamisa egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu. Hallelujah. What a mighty God we say. What a mighty God we say. What a mighty God we say. What a mighty What a mighty God we say. What a mighty God we say. What a mighty What a mighty God we say. What a mighty 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 God we say. What a mighty God we say. What a mighty 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 God we say.
Siyabingelela labangcwele egameni lika Jesu ekseni. Sesikhona emthandazweni. Sikaphambukeli sithe khona. Hallelujah. Siyabonga abangcwele sibonga imithandazo kusithandazela sachibeka muhle uNkulunkulu. Hallelujah. Kumnanzi kuba in the midst of the saints. Kuba semkhathini webazalwane. Gama lenkosi malibonga. Sithe emthandazweni. Umthandazo yibackbone yikholwa. And lokunye nesikudele la sidele Leviticus chapter 6. Hallelujah. In verse 13. Yeah, verse 13. Lesimtele la. Hallelujah. Somtho lesibonisa. Tindwe lesitele la. Hallelujah. 6 verse 13. Yeah. Sibonga kugcinwa. Hallelujah. Verse 13. Umlilo ohlala ealtare uvutha njalo ungacimi. Yes. Sindenile umusho. The fire shall be burning continually on the altar. It shall not be allowed to go out. Stele lokho. Stawubasa lomlilo la kuthi ungaqali nje uqishe. Noma ngathi seyaqisha kodwa stele kona. Ngobe kwaqisha lomlilo. Uqisha yonke into. Hallelujah. Kudele ngibona phethe iculo. Kodwa lama Bible la incikweni 20 khona. Asingivulele 84 icilongweni levangeli. Sitele kona lo mlilo ungaqishi. In our local. Waqisha lo mlilo kwa locally. Thina kunosambi 84 wona liya uliphethe insizwa yami. 84 icilongweni levangeli. Kude kule lakho? Yes. Yeah, funza. Asihlabeli siyafunza. Sikhathi somkhuleko ligugu lamakholwa kulapho bazalwane amandla ayatholwa. Amen. Bamba lapho ke lokunye sitofuna emandla labanye bayahamba bawushona le ekhabo babe mponjwana labanye bawushona kuphi labanye bawushona elwandle bawufunani emandla ethwala emandla sithe ku cubeka mfethu ufunza Nxa sisemthandazweni sivule izinhliziyo. Ngiyalekwendako nje kufuna na ula emthandazweni uyivule inhlitiyo yakho uthi sebenda moya engcwele ngethanda kwakho uyivule lokunye lesikhathi uyivula kunema pockets la kule inhlitiyo yakho la thatha into lethathi ifaka lobo utetona siyayivula inhlitiyo nesemthandazweni noma ngabe ethi sishayele ngaphandle sangena nje ukuthi sesingivikile emthandazweni ngomsombuluko siyativula inhlitiyo cube kufunza Sibike kuyo inkosi. just imagine nje bomnanzi sinemuntu asathi lomnye sinomhlobo uyabona umhlobo weqiniso nasifika ke la sifike sibuko kuyinkosi bese endani yona Silungiselwe yiyo. yalunga tinto tethu ungathi ngiyambona lo make lo ukuthi noma iminyaka ingaba mningi ungathi solo ngithi umntwana kodwa ngalenye la ngathi yawulunga intodami avuka athandaza wo sekufika isikhathi sebayinyuka athi angisali ngiyathi bamikisa athi bonge eshilo kodwa mina noma nginganasibonga ngiyenyuka Qhubeka Ujitobani kuzivala Sikhathi somkhuleko masingakhohlwa sona. Yes. Sizodangala impela. Sifike la sikhathi sikhona kuma local kunengi lokudzangala. Nawukhuluma ngimthandazo nje. Abantu bathi sitawubona. Kube maneke kune music hayi besitawukuya bagcwale. Kodwa nasesisiyemthandazweni uyabona sekukhona lokudzangala. Kwendekeni ke sikhohliwe isikhathi
ngivakala konje sikhohliwe isikhathi semkhuleko sikhohle futhi into lemqoka kakhulu lindwe leligugu precious lo selo stanza 1 isikhathi semkhuleko ligugu lemakhola se precious thing but ke sakhohlwa sitawutsangala umuntu ke lotsangele uyedzelela nekudzelela uyakhohlwa nekwati ukuthi bakhona enibantu ubona nalokukhuluma kwethu nje ukuthi lokukhuluma kanjena ingathi kunekudzangala asiye emthandazweni qhubeka mfethu singe kunqoba ukona yes qhubeka asinamandla neze uthe stanza 1 sithola emandla nemhlabelelo uthi nasikuye ngila sithola khona amandla sakhohla ukuthandaza ke sekude emandla ngalamanye amagama kusho ukuthi ngisithi itolo ngathi kuthatha uNkulunkulu haleluya busebenta kanye kanye akusho ukuthi labanye ngangakhanza kulabanye bakho bathi awunethi inhloko lethi nsathu uNkulunkulu no munye nje uNkulunkulu wethu usebenta ngendlela yakhe ngonje sithi iTrinity le Trinity moya engcwele nguye lophethe amandla losita ngemandla phinze Jesu unebukhosi lobukhosi bakhe ngilokuthi wanqoba nelithuna wachitha neyakhe ingadi vele le crown la kuye bese kuthi lo mdala wethu insuku use officeini lekudala konke lo wasi nje kube nokukhanya kuba nokukhanya wathi kube nje kwaba nokukhanya haleluya gama lenkosi malibonga qhubeka standard 3 uthini so bokubani boku2 akwamqedzi 2 angamqedi 2 qedzela sibindi singebikho lapha emgwaqweni la hamba khona lapha etikolweni kufuneka sibinzi amen kuma phambi kwabantu ukudzinga sibinzi ngekwemvelo yethu nje yabona kume phambi kwabantu kukhuni vele basenza abantu but nasemthandazweni uvune sibinzi uthi come what may ngikhumbula nje baqala kongiphosta bangibhekisele ngathi hey yathi ngiyesaba kodwa ngase ngithi hayi sibinzi sikhona haleluya awungena emthandazweni awesabi ngoba sithi asiye sikutshela ukuthi ngende ukhanze abantu bangekho ngeke ukuthola lokho ngathi hayi sibinzi siyasithola emthandazweni qhubeka mfethu singezigcini kahle uma singasigcini kahle sishito kitolo sathi ke this is the bus we call it prayer le bus lena ifuna ishayelwa ngemadoda lapha eminyango kufuna kube nendvodza ibisemthandazweni nayo ingenisa abantu basemthandazweni phinze la ngekhathi lobhalise amathikiti kube indvodza nayo lethi kuhlala kanjani ihlalise abantu ebhasini haleluya phinze noma sekufika isikhathi sekwehla indvodza lememedako le bus ifuna emadvodza ngale mabagama ke nesikhathi sibalulekile ngoba ibhasi ihamba ngesikhathi nasithi nje umthandazo ngemsombuluko singena nga6 noma nga5 noma nga4 madvodza kabe khona nango nje ngokhanzile ngiyajabula malibonga igama lenkosi haleluya qhubeka sitofunza live stanza 3 sikhathi somkhuleko siyakhunjuzwa ngaso ngumoya oyingcwele haleluya uyabona ukuthi uNkulunkulu uphelele emthandazweni ukhona lo sikhumbutako noma ungahlala ekhaya kodwa ukhona lo sakhulumile athi uhleleni ungaye emthandazweni nawe nalo sekhaya nyalo nje yakukhumbuta kuthi awukayingani emthandazweni ngoba isikhathi sani semkhuleko qhubeka ungumholeli waso usifundisa futhi ukukhuleka njalo ngeke thina ngekwethu sithandazele ngoba kuba khona isikhathi la khona kuphela nalokuthandaza ubathe siyathi sekuphelile ukuthandaza na Jesu wathandaza sende emaprep kodwa kwathi isaqhubeka le fulfillment lekucedzela kwaphela emagama wasuveta nje inye wathi uNkulunkulu wami ungishiyelani na but because of the voice sikhulumile ngevoice itolo haleluya kuthi Nkosi ngikhala kuwe ebusuku nemini ngithandaza kuwe ebusuku nemini ngendela ukuthi ivoice yalivi lakho leni nje lingive ngalokuthi ke le voice uNkulunkulu uyijwayele bekahle Jesu aphuma athi mpunju ayothandaza abashiye
the voice, the connection voice naNkulunkulu ayadi. Kwasi noma sekubu ngoba wathi uyambuka uNkulunkulu akakuthanda ukungcolile. Bese agcwele emahlazo ethu esabeke nyanyeka. Wathi uNkulunkulu. Wabona Jesu wathi angisiwe emhlana mina. Niwemehlo. Sikhulumile ngemehlo itolo. Sathi nasithandaza emehlo kaNkulunkulu abala. Wakhala Jesu wabona ukuthi yathi mina ngisiwe emhlana ngwemehlo wagucuka uNkulunkulu wathi uNkulunkulu wami ngishiyelana. Sikhathi semkhuleko. Qetsela siyevini. Sibike konke singabi namthwalo. Asesa abantu. Ubu nawe nje uhlusesa nami ngihle ngisesa. Ngathi nje kukhwesha kanyane emthandazweni. Uyeva lokhu uthwele. Na letinye inkinga athi bade family uve ukuthi yathi ngesengithi ithwalele mina. Kanti sina sibo bekuthi ethwalela siyethwalelwa. Kama lenkosi malibonga. Uve ukuthi uyasesa. Qedile mfethu. Ngifuna sitohamba manje siye kuNehemiya. Stanza 3 baba. Kusele bani? Kusele u4. Awumcheck mfunzeke sitohamba siye kuNehemiya ovulunga Sikhathi somkhuleko mani kancane ngisakhuluma nasibonisa. Utovulunga uye kuNehemiya chapter 9 futhi. Sitobuka kusisi sitholani emthandazweni. Akaqedzela. Sikhathi somkhuleko abanye abanaso ngakho bahamba kabi. Basindwa inkathazo. Sishitoke itolo sathi we are here to empower each other singemadoda. Lokuthi sto empower each sto ufakana emandla. Sendela ukuthi sto babona. Nalaba lasebasinzwa inkathazo. And then ngaveta lokuthi ngathi tandla sivuleni nakhona kasho mina kushito livule lenkosi Acts chapter 20 verse 28 waveta wathi lo dicaphele nini nemhlambi uNkulunkulu la ubeke kuphi etandleni tenu niyabona ukuthi la tandleni nithule nabantu abaphethwe inkathazo ngobe sebakhohlwe yini umthandazo ngeke bese siyabachitha as men ngikosithe singene ebhodweni sivuthwe ngoba lapha ekuvuthweni kwenda lokho nasesivuthwe bese sithona nake sithi iwisdom. How do we deal ke ngebantu lasebakhathele endleleni? It's when we go sit down and say let's get somebody atofundisa ngemthandazo. Now ubona sesiqezukile kumbe ezweni let's get somebody sikhulume nemfundisi. Let's get somebody atofundisa ukuthi the importance yekufundza live lendani live. Ngobe la evini nje ngichazile itolo nangikhuluma ngalama 5 principles 5 pillars of a local assembly. Singasakhuluma ngelive side naba kakhulu ngobe lona nalokuthandaza sithandaza lona nasingakadli live kude lesingakuthandaza then ke kunalo moya lesikhunjutwa ngawo uqetsile singaqeda qeda masingabi iziwula siqedwe inhlupheko ngokuba siyakhohlwa isikhathi somkhuleko. Amen. Masingabini iziwula. Kubhlungu kuba siwula emehlweni akho. Ubone nje yathi ngisiwula. iBhayibheli ke liyahloniphisa. Labanye bevele bathi usilima. Usilimo nje ukuthi ukhohlweni umthandazo. Awuthenga umthandazo. Ungena nje emthandazweni. Nakuthiwa isikhathi semkhuleko kodwa. Ubaleke ukuthi ngingabini siwula. Nehemiya chapter 9 verse 5. Kona bengifuna sifike ku20 kodwa nje nginakumisa sibonisa. Oh Jesu. Amalevi oJeshua noKhadimiyeli noBhani noAshabineya noSherebiya noHodiya noShebaniya noPhethahiya athi sukumani mbonge uJehova uNkulunkulu wenu kusukela phakade kuze kube phakade malibonge igama lakho elikhazimulayo eliphayinsiwe ngaphezulu kwakho konke ukubonga nokudumisa wena unguJehova wena wedwa wenzile izulu lamazulu na lonke ibandla lawo umhlaba nakho konke okukuwo izilwandle nakho konke okukuzo ulonda konke nebandla lasezulwini likhuleka kuwe wena unguJehova uNkulunkulu owakhetha uAbraham wamkhipha
eUri lamaKaledi wamutha igama lokuthi Abraham. Wafumana inhliziyo yakhe ithembekile phambi kwakho. Wenza isivumelwano naye ukunika inzalo yakhe izwe lamaKhanani, nelamaHeti, nelama-Amori, nelamaPherizi, nelamaJebusi, nelamagirigashi. Wafeza amazwi akho ngokuba ulungile. Wabona ukuhlupheka kwababa eGibhithe. Wezwa ukukhala kwabo ngaselwandle olubomvu. Wenza izibonakaliso nezimangaliso kuFaro nasezingcekwini zakhe zonke, nakubo bonke abantu bezwe lakhe, ngoba wazi ukuthi babebaqholoshela. Wazenzela igama njengalokho kunjalo nanamuhla. Wahlukanisa ulwandle phambi kwabo, badabula phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Nababaqoshayo wabaphonsa etweni njengetshe emanzini anamandla. Cina lapho ke mnethu. Sibongele makethi sabethe livi. Siyabonga uNkulunkulu wethu lonemandla onke. Livi lakho leli lidala lokungekho kube khona. Babe wethu longcwele siyalemukela Nkosi liphilile nasekuseni. Na inhlitiyo ilambele lona. Phefumulo wethu ufuna wena wedwa. Nemandla lowavuka ngawe ekufeni. Thatha indzawo moya ingcwele ngelihle igama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Umthandazo is one of the pillars in Shito Itolo. Naso uletha ku human body umthandazo ibackbone. Ngeke ukhone kuma njengelikhona na ungathandazi. You can talk wendelo kwanaloka kodwa nje kusanyukela kwehlela kukhona la kutakubamba khona kusawuthandazi. Nguko nje siyethi umzalwane siye sithi nasinzisiwe kube nezinto letentekako letinye letinhle uNkulunkulu asinike nema gift. Ngeke uhambe ngiphile ngegift yodwa ushiye umthandazo. La lokhu singilanze kusisifunze kangaka la Nehemia lo basemthandazweni. Lokunye emthandazweni niyabona libe sikufunza ungathi kuyihistory but kuyihistory ngaNkulunkulu. Ngoba lokufuna sikwati na uthandaza wathi ngichamuka phi nalo uNkulunkulu. Nawe have your own history ngalo uNkulunkulu. Kuthiwa sinasethi misa la usiye uNkulunkulu akusiwe endo wathi. Ye uNkulunkulu akusiye endo wathi. So Nehemia nje lapho uyalanza uze uyafika lapha angisathi kuverse bani lo munye uthandazile nje la uthi wama wethu uNkulunkulu emhlabathini kwaphakama lwandle uyakubona lo lesikhathi uveta le uyambula le history yaNkulunkulu lethi mangaliso takhe uvona uthole amandla uthi nangabe wabendela nama ngangendela uNkulunkulu wabo kodwa phinza beNkulunkulu wabani wami kulaphinze umbambe ethembisweni takhe kuthi wena ushito kanje Nkosi live inemthandazo kehambisana and live lingina kulesi strength sethu amen nemthandazo ungiloko lamandla nje alamthandazweni njengalo sifundzile la ku hymn number 84 lokuthi isikhathi semkhuleko ligugu phinze umthandazo nasithi into ligugu iprecious uzathi lomunye thatha konke ngino Jesu uyakubona lokho athi Paul konke ngushaya indiva ngemkhulu ngemati yena ngoba uyathi ukuthi nakuhlangene naNkulunkulu uhlanganiswa yini ke naNkulunkulu uhlangana kanjani nihambisana kanjani ngemthandazo ngobe ngeke nihambe indlela yinye ningakavumelana ngeke nihambe indlela yinye ningacommunicate. It's about more than a lot of kilometers nje kusuka le kamanzini la sisuka khona sitofika la kube sonke nje besithulile ngalungile ngakhuluma abamba imoto nje namaketha bethethulwe nami ngithulile akona bekutaba nenkinga babesho nani hamba niyakhulumisana ngonje siye sithi iyadana naNkulunkulu have nakulesi intimacy lokuhlangana bakho uva ukuthi yathi ngidluwile naNkulunkulu have bonding ukuthi yathi sibondile naNkulunkulu uyeva nje Jesu
nakathi uNkulunkulu wami ungishiyelani ngasibe kuhlephuka le bond ihlephulwa ngilobuphi weva ukuthi hayi no kukhona kanti isitolo sithinzile ukuthi nakusuka lokuthide kuwe uyeva kuyaphithitela lapha kuyaphithitela liyasha alivangela uyashumayela Jesu haleluya bantu banetidzingo letiehlukene njengalokushito nje uNkulunkulu usebala sandleni sethu banetidzingo letiehlukene kusaphithitela lomunye unesidzingo lesikhulu sekuthi kunemopho uyakubona lokho wathi kodwa nangingathinza wavele wathi kukholelwa yena wathi kodwa nangingathinza weva Jesu wathi kukhona lokusukako emandla ekhabo Jesu emandla ekhabo moya ingcwele emandla ekhabo God emandla ekhabo libandla salahlekelwa ngemandla ebandleni kude perform nema miracles nje ku healing nabo yinini sisebenza ngemandla ngokolibandla noma komzalwane nasalahlekele naNkulunkulu alahleke emthandazweni uvela athi ayi angisengingala kamhlaba uyalingana ufuna emandla futhi akhona tawathola asengingala asengende naku impilo yethu ngemandla nangigezi nje ngemandla ngeke akhanye ukuthi emandla impilo isemandleni nale body function ngobe kunemandla lokusite lakithi ngeke silunge emandla lakangekho nguko nje each and every nasachubeka libandla at local level akube khona akungenweni emandleni asiwafuneni emandla lamakhulu ukhona lesashiywa naye igama lakhe ngumoya ingcwele uthi telona usiholela emthandazweni ushito njalo 84 ecilongweni wathi usiholela emthandazweni ngoba uyathi ukuthi nakasiholela lapha emthandazweni you will dig the power sitawathola lamandla then lamandla kasita sahamba kanye igama lenkosi malibonga kuna lokunye lengifuna ukuthinza lokumcoka ngilokuthi ke umthandazo wenda likholwa libe sopa haleluya then now sopa uyakhona kuba nalenhlitiyo besihlabelela sebancane sithi ngiphe baba inhliziyo ethembekileyo ethambe uyakubona loyo asilomunye wakhipha inhlitiyo elitsha wafakana inhlitiyo kamoya ngumthandazo letinto litonke tenteke emthandazweni umbuto wami ke kuthi ke uyetha yini wena emthandazweni nangaba uthi uphila kanjani funza sibonise kuna verse 4 lengimfunako la simfunzile mas verse 4 usicale ku verse 5 awuye lapha emva uthi uye ku verse 3 they stood in their place basukuma endaweni yabo bafunda incwadi yomthetho kaJehova uNkulunkulu wabo ingxenye yesine yosuku ingxenye yesine bavuma izono zabo bakhuleka kuJehova uNkulunkulu wabo amen lokunye nasithi emthandazweni asithandazi nje asishile incwadi le nihamba phambili ngiyositako i-guide book ukuthi sithandaza kanjani emthandazweni guide in prayer then lapha lithi basukuma lokunye emthandazweni ngila sivuma khona tono tethu haleluya asimfunzeni 2 Chronicles chapter 7 sifunze verse 14 na 15 kuthi nasisemthandazweni kwentekani ngithi ngithi 13 le siyavunywa tono ngiyabona siyabona nje la itolo sikhulume ngaEzra baphakama yavula incwadi naNehemia the same thing yaphakama yavula incwadi kusho ukuthi umthandazo ayisali lencwadi uthole lesiboniso amen ngikhona iChronicle chapter 7 verse 14 ngabe ngibeka kahle bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami haleluya lokunye nasemthandazweni siyathi thoba sathi ukuthi sithandaza kubani angeke nje sitemthandazweni hey brother God hey brother Jesus we are here hey brother Jesus no siyathi thoba sathi ukuthi ngibone lesikhuluma naye the creator of universe qhubeka
bakhuleke bafune ubuso bami Hallelujah. Lobuso bumqoka buso baNkulunkulu. Nawo ngumKristu. Walahlekelwa buso baNkulunkulu. Kukhona lokunye lotakufuna. Ngobe nakakubheka yena ngikhumbulana kasesiphambanweni. Wabhekisa phansi wabona Maria. What's mama? Wabona Johan wathi waqala kumama mama na indodana wathi indodana na kuma kwakho wakubheka Jesu kune instruction la kuniketa yona itolo sikhuluma ngekuthi kunethinto lokufuna utende ulukhola letakusida ube nenhlitiyo yokusida but nakusuke lobuso baNkulunkulu ngeke ubone lutho awunobona nje nalabahlupheka nje nalabalambila awuboni wena behamba nje akakubheki iNkulunkulu qhubeka sibonise bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami lapha ke sekusekunale kubalisa kwaNkulunkulu nalokuthi bobani vele lebakhuleka kuye sibabonke labakhuleka kuye but bangakhuluma nje bathi siyakhuluma ngobe imthandazo kunalo mthandazo ukuthi inkosi sitamine sona haleluya then lo sonke zawuthandaza ngobe livile afikela bhala khanyisa satibona ukuthi maye sedukile athi inkosi sitamine sona ngathandaza uyakubona nawe wathandaza sangena ke nasesilange ekhasi sesiphathe and yalombuso waNkulunkulu sekunale sikusebenta ngalomthandazo sekunethinto sekunemakhabethe lesiwadonsako ngobe inkumbula amakhabethe ngobe na ungathandaza lomunye uyazaguga nje angawathi onke emakhabethe ensinzizo kuthi ha kanila kunemagugu lanjena ngalokho sakathandaza kude lo muhole la kulamakhabethe uyawubona sawuguga ukuthi hawu kansi bekumele ngibe kanje bekumele kube kanje lokunye uzosole abantu sibani bayaphumelela kukhona livile inkosi kuMateyu lithi funani umbuso wezulu kuqala konke lokunye kutawendane kutawendela wanini amen nakude lo lwati lolo utawufuna lo mbutho nje wena uthi ngilungile mina ngiyahamba mina ngiya ezulwini sibathe sebenda utobana lokuside wena ubuke lapha kunemakhabethe lokufuna bese uyawadonsa amen sitwa ngumthandazo qhubeka bakhuleke bafune ubuso bami yes baphenduke ezindleleni zabo ezimbi sihamba siphenduka munye lo perfect sihamba sishayisa ngikukhuluma sesikhulume kabi ngayini uyakubona lokho each and every day singena nje emoyeni ngiyaphakamisa tandla Nkosi ngigeze ngiyakhumbula ibasic verse lesiqale ngalidolo kuthi onke madoda akaphakamise tandla amen aphakamise tandla lokuphakamisa tandla sigeze Nkosi sitolungela kusebenta then lesikhathi siphakamisa tandla lele sikuthinzile itolo bo quarreling nabo anger kuyadzilika ukubona sekuphela bese hawu sekwehlile lo ngijabulile nje MC wami wa2 PM athi yathi mina ngilunge kakhulu nginenhlitiyo lenhle kakhulu kuthi besibamthatha kabi ukuthi he's tight on time kodwa wathi noma ngitight on time maye mina inhlitiyo yami inhle sihamba tidzilike letintvo qhubeka mnetho Tiyavunywa ke tono qale la kuwe uthi Nkosi ngithethelele haleluya funza mnetho ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo awufunze kahle ungafunzi ungazihambi emagatseni funza kahle nje uyawathi emagatsa cela uqala phansi baba amen uyawathi emagatsa insimi lengakarekho uhamba funza kahle nje bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke yes bafune ubuso bami yes baphenduke ezindleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo lana sithi emthandazweni kunetindvo uhulumende ukhanza nje sibajabula bathi hayi siyasebenza siyi-South Africa siyasebenza siyi-Swatini siyasebenza siyi-Malawi tinto ngathi tiyashape mani economically kunebantu labathandazako but heal the land
heal the land. Laba labangamathi uNkulunkulu babona nje ukuthi hayi ngathi into hayi akusafani na 20 bani. Kwaphela laba labathandazako liyagula lelive. Lidzinga uNkulunkulu utalihilisha. Kwaze kwavuka insaba lenkulu Nkosi yami. Haleluya. Gula kwaHezekiya. Ngoba naHezekiya wakwagula wafika umprofeti wathi uthi uNkulunkulu anokutshela ukuthi insuku takho namhla tiyagcina baba. Tiyagcina inceke kaNkulunkulu namhla insuku takho. Yabuva buhlungu inceke kaNkulunkulu. Wathi saphuma umprofeti sahamba. Wathi uNkulunkulu ebuyele emuva. Haleluya umtshela. Haleluya ukuthi uNkulunkulu uvele umthandazo. Kanti naye ngekuthi Hezekiya bekuyindvodza yemthandazo. Wathi kuba ave alese umprofeti wase naye uhambiye lisilive lenkosi wabheka libonzeni. Wathi nakabheka libonzeni wathi uNkulunkulu nangu mina uyangathi. Ngihambe phambi kwakho. Kude lengibonile. Sengivile kusekumele ngihambe. Ungathi washo wathi I haven't finished my work. Ngiyabona wasinaka uthandaza nomthandazo loyo uNkulunkulu wagucuka. Wathi hey buya Isaiah buya. Mtshela ukuthi 15 years more now. Kunala khona kunema singathini ngemathuba ngikhuluma litolo ngama opportunities. Kunethinto letendeka ukuthi kodwa kwendekeleni kimi lokho. It's because uhambe kuNkulunkulu kahle. Akhona ema calamities lasifikela ko njengemalokhasi nanjengemuntu njengemindeni. Kodwa lokho sithine sinanako lekasi Paula sathi nasinziswa siphinde sathi nasigcwalisa ngamandla kaMoyingcwele kwabeka isili sinalesili. Ngonje lo muntu lobekwe isili kwala noma sasaphazamne sangena lapha etshwaleni umkhanza ahlabelela yini kunalesili yaNkulunkulu. Ngonje libandla kufuna ngishitha itolo ngathi asingabayekeli nema backsliders asiwahlole ngoba lasifika kuye sifike sivuse lesili lento yaNkulunkulu. Na ukhuluma ngesili ke isili ke into lebekwako batakhumbula labasebenza lapha emahovisini kuba nesili ya government yini ayiwasheki. Ngonje uNkulunkulu athi soni usilanzelela kuze kube sekufene. Umbuto mina ke ngithi ke how much more ke umntwana wakhe lamsinzisile. Kusho ukuthi each day nje usimakabuye umntwana. The role bekayidlala la ebandleni idlalwa ngibani nyalo. Lebeka kwenta la kwentiwa ngibani. Ngonje sithi libandla lifuna livuleke emehlo. Singajabuliswa nje ukuthi sabethe vele so wile. Sitawubona kasi utakusebenzisa kuphela isipho sakhe. Kufuna sithi uhambe nethinto tethu umntwana kethu asimlanze. Qhubeka mnethu khona lengifuna ke lapha bese ngigijima nje sengithinzwa ngileli verse sengiyale kuHezekiya Nkosi yami. Right. Bokuphi nya? Sengiqeda uverse 14. Ngicela verse 14. Amen. Awungene verse 15 sesithathandaza. Manje amehlo ami ayakuvuleka. Then ke nasesithandazisa sisethe kahle umthandazo wethu. uNkulunkulu ngathi sowumile la usinyalo ke sebakwende konke lengisithi abakwende onke ama presents khona emthandazo sayavuleke emehlo akhe. Khuluma ke bhuti. Izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Ulalele konke lokhulu kwentiwa kulendzawo njengoko alalela kuHezekiya. Nakathi inkosi ngihambe phambi kwakho. Manje sengafa ngingakaccomplish lo kwathiwa 15 years. Cubeka. Manje sengiyikhethile ngayingcwelisa lendlu ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Sikhethiwe bantu abakethu. We are the body of Christ. We are the house of the living God. Kufuna uhambe nje lapho wathi ukuthi I am the body of Christ. I am the house of God. Hallelujah. Uthi khethele so uhleli la ngonje nasihlabela siphumelela ngaphandle sithi uyaphila kimi angaphila nakuwe ungekhathi. So uthi khethele so ubutha la ngekhathi nasala ngekhathi ke asele omunye umhlabela sithi busa Nkosi Jesu. So ula ngekhathi usomnika ke yonke ke idominion ukuthi busa kulokunye ukhanze ukuthi benginelulaka benginaloku naloku avele nje akukhweshise. So ula ngekhathi
ngicethile 15 kusekhona lokushoda Amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona lapho isikhathi isikhathi sonke. lenhlitiyo ke yabona nasikhuluma ngenhlitiyo sonke nje sila ngilokhu senhlitiyo yenda njani kude baka medical la bakhona ngaphandle kwalenhlitiyo futhi sebafundzela abantu hey bafundzele abantu baka medical medicine whatever medical nalokho sebayithatha sebabonile ukuthi vele ngaphandle kwenhlitiyo kude bakhona ukuthatha inhlitiyo ngathi lenhlitiyo bayithatha bayi sine mina ngala ka practical agriculture nako konke nabo welding kuthi bayiwelda kanjani bashisela ngamaphi emabhodlela ngathi bakhonekite aphile umuntu ukuthatha inhlitiyo lapho yafakwa lapho nyalo bahambe baze bafika ngisho kuma kidneys thatha ikidney bayithathe lapha bayifaka kodwa ke nasasithi umnikati wenhlitiyo I close the chapter noma bangafunza baze kusuke tonke etinwele kuthi lona ngi Dr. Hart welder ngi Dr. Hart panel beater but nasafikile lo lenhlitiyo ivele bese yaqesha so ke nasibuka ukuthi the life of a living whatever noma yini umuntu nje lonengadi inzabi senhlitiyweni ngoba kuphambeka lengadi how much more ke uNkulunkulu makathi inhlitiyo yami seyitaba lapho le yakhe ngamagama noma bakunathisa poison ngobe lokuningi bo poison bagijima bayethi ingadini kanjalo njalo na ikhona le yaNkulunkulu avele nje athi dilute le poison abakufakele wona em17 noma kuphi uphile inqamama yini inzaba there is a heart of God in me aotha yakhona ishaya iphethe konke iphethe kuphila iphethe repentance nakhona lesebathi awusisibindi sesifile ithi le yaNkulunkulu I will pump the blood because my blood yona yasesiphambanweni inanalysis ke healing ne therapy konke kuphele ba poison yini inhlitiyo yakhe ine blood of God uthi hayi inhlitiyo yami seyitabala hiyakuva kumnanzi elunzi sibazalwane sithi vele uthi yathi inhlitiyo yaNkulunkulu la asithi uyaqabanga ngami uyabona lokho ngobe thine abantu siye angikwathi bangangisida laba labathethe ingqondo asicabanga inhlitiyo noma kucabanga ngengqondo kona lokho nje kodwa kunalethi into lesihlangana ngakho nayikhona le inhlitiyo yaNkulunkulu la ngekhathi kuwe uhamba kalula angiphathi nebandleni futhi lokunye nakungenele yaNkulunkulu lamankunku lesithi ke ngematshe iyasuka khipha inhlitiyo elitshe wafaka inhlitiyo kabani kamoya iqhamuka kuye yamoya le yakhe uthi ke seyitaba khona kula cethile sitothandasa Amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona lapho isikhathi sonke bengifuna isikhathi sonke asingenene emthandazweni bazalwane this my appeal nje ukuthi asithandazeni isikhathi sonke ngiyabona besizama kwembula niyawubona ukuthi umkhulu kangakanani umsebenzi wethu sayekela umthandazo thine live litakufa liyagula sayekela umthandazo kwale movement lesikuyo itawudonsa deki inzima amen sayekela umthandazo tinceke utethu titaba nenkinga sayekela umthandazo emakomiti kutaba i-social gathering sayekela umthandazo lama convention kutaba kwahle nje ukuthi sidanse kuphela sidanse kumbe ke sikhiphe bozuka sichinje bosheleni nabo bani uve ukuthi is the presence of God khona la kude sibuye lapho nasicetha sishane emahlombe sishane etanda sithi hayi bekumnanzi beka khona iNkulunkulu hayi bekunathi nje nemsindo wethu amen shodani kushoda abantu bemthandazo bongeke yini ekseni usayi join the work on ngiyangena kule bus lebitwa ukuthi prayer bus ngoba lapha kule bus akubukwana ngisho itolo ngasinasifika emthandazweni Monday asibameli labanye
futhi asihlafuni ungachaphisi usikhonzise emthandazweni ufuna nechaphisi nasasifike la sasifike khona bazithobe bantu bami sida sithobekile ngoba silingisa laba basezona sisebusweni bakho sifuna umusa wakho haleluya our God is God of grace Asisikhathi siva ukuthi la ngaphandle la sikhona khona awusekho umusa uba usekho vele kwalabakene in your family awubangase bangifisela into lembi kanjena bangase bangendele kanjena bangase basebenzisana netithathami babakethu bamake kubi la ngaphandle malibonke igama lenkosi sangena emndenini wakaNkuluNkulu but nase sitawudzangala nala ngekhathi sinekungcobi kona sitawuqotshwa sawakhohle emaphila lendlena nje ngisusela emaphila le ngisusela ephila le ungayibona ishape lengaba khona maybe ngikhanza ukuthi not now is it a concrete beam le noma it's a wood beam kungaba ngcono kube bekuyi concrete beam but nayo ihamba itsina nakude ini we are the pillars of our families. We are the pillars of our local church. Amen. Sayekela kuthandaza. Dasigcoba lendlu. Sitawubuya etinzabeni, sicoxe etinzaba. Ngicela lababili noma bathathu basithandazele. Ngoba simthandazele. Oh Jesus. Baba egameni lenkosi yethu Jesu. Oh Jesus. Siyabonga baba egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu. Kulesi sikhathi baba wethu ongcwele uthezwini lakho bazithobe abantu bami abebizwa ngegama lami befune ubuso bami uthi uIsaya mfuneni uJehova esenokutholwa nimbize seseduze ngokuba uyokwenza ukuthethelela kube kukhulu Baba wethu ongcwele onamandla wonke ngoba wena uyasithanda baba wena wadela ukuphila kwakho ngenxa yethu yikho baba wayinikela wena uqobo lwakho ukuphila kwakho kuze nathi baba sibe nobudlelwane nobaba uNkulunkulu osezulwini siyabonga baba wethu ongcwele onamandla wonke siyabonga ukukhuluma kwakho baba ukukhuluma kwakho akufani nokukhuluma komuntu Siyabonga izwi lakho eliphilileyo elikho wonke kukho konke. Izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele alifani baba nokukhuluma komuntu. Ukukhuluma kwakho baba kushintsha isimo. Baba wethu ongcwele onamandla wonke. Egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu. Baba wethu ongcwele kulesikhathi ngoba ngimile baba onamandla wonke. Ngimi baba wethu ongcwele ngoba ngikhuleka kule ndawo kulesikhathi. Ngimi baba ongcwele njengompristi baba wethu ongcwele onamandla wonke amadodana kaAaroni oNadabi oAbihu oEliazare baba wethu ongcwele ngimi futhi baba ongcwele njengomzukuli baba ongcwele kaAaroni uEzra lithi izwi lakho uEzra wayimbhali echwepheshile baba egameni lenkosi yethu uJesu umsindisi wethu kakhulu kunakho konke ngimi kakhulu njengenkosi uJesu umpristi omkhulu lithi izwi lakho uJesu wayompristi baba wethu ongcwele owadela ukuphila kwakhe baba wethu ongcwele onamandla wonke ngenxa umhlaba wonke amagumbo namane omhlaba baba egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu siyakudumisa baba wethu ongcwele kulesi sikhathi ekseni siyakungcwelisa wena wedwa siyakuphakamisa kulesi sikhathi baba onamandla wonke ekseni egameni lenkosi yethu Jesu umsindisi wethu Sacela baba ongcwele ulikhumbule ibandla lakho baba wethu ongcwele abantwana bakho. Kulesi sikhathi abantwana bakho baba abanye baba ongcwele kule ndawo baboshiwe. Qaqa amafindo lapho bebeupheke khona. Egameni lenkosi yethu uJesu umsindisi wethu. Baba onamandla wonke egameni lenkosi yethu uJesu. Wena unamandla onke. Bekuyini lemthwalo ebasindayo uma wena wanqoba ukufa. Baba wethu ongcwele wanqoba ithuna. Wavuka ekufeni. Baba wethu ongcwele ziningi izinto ezikhonzwa abantu baba ongcwele onamandla wonke kodwa baba ongcwele ayinqobanga baba ukufa baba wethu ongcwele baba unamandla wonke kukho konke baba
wena ungophezulu kwakho konke baba wethu ongcwele. Siyabonga kulesi sikhathi baba ongcwele, ukukhuluma kwakho ukukhuluma ngokunqabisayo. Baba ngezwi lakhe elinamandla kulesi sikhathi. Baba wethu ongcwele onamandla onke, thatha indawo kukho konke. Kuthina baba singabantwana bakho. Egameni lenkosi yethu uJesu umsindisi wethu. Ngoba baba wethu ongcwele wena wedwa akukho baba ongcwele ongama phambi kwakho. Baba wethu ongcwele uma usuwenza umsebenzi wakho baba ongcwele ophakemeyo kulesi sikhathi. Baba wethu ongcwele onamandla onke, ngoba uthi baba ongcwele phezulu kwaleli dwala ngiyakulakhela mina ibandla. Amasango aseHadesi awakulahlula. Baba wethu ongcwele onamandla onke, kukho konke baba wethu ongcwele siyabonga baba ongcwele. Ngomntwana wakho baba umsebenzile baba umsebenzile ngezwi lakho baba ongcwele, mupha amandla baba, mupha isibindi kuthi baba ongcwele lokho kubeke kuye baba ongcwele onamandla onke. Isitha singabi namandla ongitshontsha baba ongcwele lokho kubeke kuye. Baba wethu ongcwele umupha amandla njalo kukho konke baba egameni lenkosi yethu uJesu umsindisi wethu. Baba ongcwele ngoba ngimile baba ongcwele angixeli ngezinye izinto, kodwa ngicela ngegama lenkosi Jesu umsindisi wethu baba ongcwele elinamandla, lona igama elinikiwe ebantwini kuthi bekhuleke kulo. Baba wethu ongcwele igama lenkosi Jesu umsindisi wethu. Sibongile baba wethu onamandla wonke. Sibongile uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibongile wena okhona wayekhona yoba khona kuze kube phakade. Sibongile wena odale konke okusemhlabeni, wadala konke nokusezulwini. Wena wedwa obusemhlabeni uphinde ubuse nasezulwini. uNkulunkulu wethu ongcwele, indalo yonke ilalela wena. Konke okuphilayo Nkosi kudumisa wena. Baba wethu ongcwele, ekuseni simile kule ndawo baba sidumisa wena. Siphakamisa elakho igama uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngoba likho elinye baba elifanele ukudunyiswa. Kuwo wonke amagama Nkosi akhona nakubo bonke uNkulunkulu baba bakhona. Akekho ofana nawe, akekho njengawe. Akekho nongcwele njengawe uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Siyabonga baba ukuthi nasekuseni Nkosi uyasikhumbuza baba ukuthi asize kuwe Nkosi ngomkhuleko. Uyasikhumbuza Nkosi ukuthi masihlale emkhulekweni uNkulunkulu wethu ongcwele. Sikhuleke kuyisikhathi, sikhuleke kungesikhathi. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, sikhuleke baba izimo zimelene nathi uNkulunkulu wethu ongcwele. Amehlo ethu abheke kuwe uNkulunkulu wethu omuhle. Nasekuseni baba siphakamisela kuwe amehlo ethu uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngawo umkhuleko Jehova sebawuthi siyabonga baba ukuthi uNkulunkulu othembekileyo, uNkulunkulu osizwayo, ngoba usiyalile wathi asikhuleke uyosizwa wena uNkulunkulu wethu ongcwele usezulwini. Ngobe yakho indlebe baba kayifinyeziwe Nkosi ukuba uze ukukhuleka kwabantwana bakho. uNkulunkulu wethu ongcwele, uthema sikhuleke baba ngomoya nangeqiniso. uNkulunkulu wethu ongcwele, sikhuleke baba simile phezulu kwezwi lakho, ngoba yilo lodwa Nkosi eliliqiniso, yilo lodwa Nkosi eliphilileyo. Nasekuseni baba sisho njalo ukuthi phakama phezulu kwempilo zethu uNkulunkulu. Phakama uNkulunkulu wethu ongcwele, ulule isakho isandla baba, sihamba hambe phezulu kwethu ngoKristu Jesu Nkosi umsindisi manje naphakade. Amen. Lakimi ngisezonweni ezonweni za alwazelwa ngandlula langisindisa lona lwafinyelela lela kimi ezonweni zami alwazelwa ngendlula langisindisa lona lwafinyelela kimi ezonweni zami alwazelwa lwangandlula lwangisindisa na
Baba siyabonga egameni elinamandla lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukukhuluma nathi uNkulunkulu wethu onamandla wonke ngethoni uNkulunkulu wethu onamandla wonke phansi kepha ukhuluma inhliziyo yakho. Baba wethu onamandla wonke siyathandaza Nkosi, siyazithandazela uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukuthi sikuzwe. Baba wethu onamandla wonke senze njengokusho kwakho. Sithulisa yonke imisindo Baba wethu onamandla wonke ekuthi sekukhulunyiwe uNkulunkulu wethu onamandla wonke ifike nokwayo uNkulunkulu wethu onamandla wonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga ke Baba wethu onamandla wonke, phinda kubusisa inceke yakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke oyisebenzisile mightily uNkulunkulu wethu onamandla wonke egameni lika Jesu esikholwayo Baba wethu onamandla ukuthi konke okushilo kuyo uNkulunkulu wethu onamandla wonke ayishiya ngalutho. Ibusiseke Baba wethu onamandla ukubusisa umndeni wayo Baba wethu onamandla wonke uyivikele uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Uphinde Baba wethu onamandla ukudeposita izinto zasekhaya ezulwini ezinkulu phezulu kwempilo yayo Baba wethu onamandla kube sekubusiseka umzimba wakho okuyibandla. Baba wethu ongcwele sikunikeza uzuko nembeko kwelihle nelintusekayo igama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Ngicela ukudlulisela kusihlalo asinikeze i-directive bese eyavala kule session. Amen. Kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu uyalalelwa uNkulunkulu. Sibongile bazalwane, sibongile bangcwele ukufika emthandazweni sizobhukuda. Ya, sizobhukuda mawufika emthandazweni ila injabulo iphelela khona. Ya, ithi nceke yenkosi ngeke silunge ngaphandle komthandazo. Ngeke madoda silunge ngaphandle komthandazo. Ithi nceke yenkosi i-backbone makubonakala i-backbone uhlala kwe-wheelchair. So ke uThixo akasisize ungalimali umgogodla ibandla lihlale kwe-wheelchair sikhonze sikwe-wheelchair. Siyabonga abangcwele, siyabonga. Asizenze lezi zinto ngoba uNkulunkulu akakhulumi ingekho inhloso. Bathandekayo ke sibonge konke sizovala ke njengamanje bese ke kuseva i-breakfast. Kodwa sizocela ukuthi i-committee ibe ngale. I-committee izoba ngale, mhlawumbe sizoba nomhlangano nje omfushane. Ngizuleke la ekhaya ukuthi inkonzo iyangena ngobani? Ingena ngo-9 inkonzo la ekhaya. Okusho ukuthi sine hour elilodwa from now ukuthi senze konke. Ya, yangena inkonzo ngo-9 sizokwenza njalo unless ke si adopta any flexibility sizo kodwa i-leadership izokukhuluma lokho. Ya, ngiyazi ukuthi emabandleni amaningi sijwayele ukungena ngo-10. Ya, mhlambe nalapha ke. That is why ke isikhathi sibalulekile. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Ya, sizophakama ke sivale. Sicele ke ubaba uJobe azosivalela inkonzo ngomthandazo. Yehla moya oyingcwele usisebenziselo ngokuthanda kwakho ngokuthanda kwakho usisebenzise ngokuthanda
kwakho ngokuthanda ngokuthanda kwakho ngokuthanda kwakho usisebenzise. Baba wethu ongcwele sibongile Nkosi. Sibongile uNkulunkulu wethu ibreakfast. Before uNkulunkulu wethu ongcwele sidle ama breakfast enyama. Siyabonga ukuthola umoya ngoba uma ungakhuli wona kukhula inyama. Siyabonga ke ekseni uNkulunkulu wethu ongcwele ubhabhatiso lwakho. Sibonga covering uNkulunkulu wethu ongcwele with these lessons. Baba zenza ukuba uNkulunkulu wethu ongcwele ama pillars uNkulunkulu wethu onamandla osinika wona sikwazi ukuma. Baba wethu ongcwele sibongile baba wethu onamandla. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele sisazokwenza konke kosuku. Baba wethu ongcwele lezi ifundiso zithi keep on lingering in our minds. Zilokhu ilunguza uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga baba wethu onamandla. Sithi uNkulunkulu wethu odumo maliye kuwe. Musa wenkosi yethu Jesu Kristu uthando likaBaba uNkulunkulu nokuhlangana noMoya oNgcwele makube kanye nathi ibisibuye inkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen, 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 amen.